Slika Dragoslava Živkovića prikazuje stanište preistorijskog čoveka i elemente svakodnevnog života u zajednici na obali Trgoviškog Timoka ispod pećine na Baranici, nedaleko od Knjaževca. Pećinski čovek duge kose i brade i njegova porodica, žena i dete predstavljeni su u centru kompozicije u prepoznatljivom pejzažu ovog najstarijeg preistorijskog lokaliteta u Knjaževačkom kraju. Sa leve i desne strane od njih, na ulazu u šumu ispod stene Baranice, nalaze se grupe stojećih figura. Predstavljen je boravak članova zajednice uz ognjište sa atributima lova, kopljem, lukom i strelom, oružjem od kamena i kosti i prikazom flore i faune čiji su ostaci pronađeni u toku arheoloških istraživanja ovog lokaliteta. Prikazani detalji ilustruju svakodnevni život preistorijskog čoveka, odeću od kože i krzna, ukrase, oruđe i oružje od kosti i roga, kamena, drveta i zemlje.